Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu utari uzi ku kawa y'u Rwanda. Ikawa y'u Rwanda ni imwe mu binyobwa ibihugu byo ku isi bikunze kunywa kubera uburyohe bwayo. Iyi kawa rero y'u Rwanda tugiye kurebera hamwe ahantu aho ikomoka, uburyohe bwayo, ubuhanga bwo gutunganywa, amasoko ndetse n'ubwiza bwayo. Tangire kureba ahantu ikomoka n'impamvu ikawa y'u Rwanda ikomeje gukundwa ku ruhando mpuzamahanga. Ikawa y'u Rwanda yera mu misozi miremire, mu ntara zifite imisozi miremire nk'intara y'Iburengerazuba ndetse n'intara y'Amajyepfo. Aho ngaho ikawa yacu y'u Rwanda niho ikunze guhingwa. Uburyohe bwayo bitewe n'uko ubutaka bw'u Rwanda bugifite sukari nyinshi cyangwa minero mu butaka, ibyo bituma ikawa zacu zihenda, zikundwa ku ruhando mpuzamahanga. Ibitangazamakuru bikomeje kugaragara ko ikawa y'u Rwanda ikomeje gufata indi ntera itandukanye n'izindi kawa ku isoko mpuzamahanga, aho iyi kawa y'u Rwanda ikunze kugurishwa mu bihugu bikize biri mu migabane itandukanye. Twavuga ku mugabane wa Amerika, igihugu cya Amerika gikunda iyi kawa cyane, i Burayi ndetse n'indi migabane, ko iyi kawa y'u Rwanda ikomeje gukaza umurego kubera uburyohe bwayo, bituma abaturage bayikunda. Uruhare noneho ku abahinzi, inganda zo mu Rwanda zikomeje kwigisha abahinzi gutegura ikawa, uko bazitaho kuva bakizitera kugeza bazisaruye. Noneho ubwiza bw'ikawa sasa rero, iyo ikawa y'u Rwanda yeze barayisoroma bagakuraho ruriya ruhu, barangiza kuyikuraho ruriya ruhu bakayoza, barangiza kuyoza bakayanika, bakayigurisha, bakayishyira mu ruganda bakayitunganya. Ibyo nabyo bituma abantu benshi, ibihugu byinshi bitandukanye bikunda ino kawa y'u Rwanda. Ikawa y'u Rwanda iba iri ku isoko, iri kompete n'izindi kawa zo mu bindi bihugu, twavugamo za Ethiopia ndetse n'ibindi bihugu. Impamvu ikawa y'u Rwanda rero iryohera abantu, ni ukuvuga ngo biterwa n'ubutaka bwiza, ikirere cyiza, nk'uko twababwiye ko ihingwa mu misozi miremire. Ikawa y'u Rwanda igira ubwiza budasanzwe cyane. Rero mbere y'uko dukomeza ibindi, cyangwa kugira ngo uzabone ibindi biganiro, kora subscribe, share na comment, ubundi bwo tuzakomeze dukurikirane turebe izindi video z'uko wategura ikawa yawe ndetse n'uburyo wayigeza ku isoko. Murakoze cyane.